Babe namane kata laki hai nimlil natu ini ta ikutin andi mapaluli nekaf nanete kanal YouTube ya kabe GKI uap meto ai malakit at onen amos neno bunono hai nekam hai hinem henati hai men ho aan anwi tabule i amin. Nuan eno i babe namane kata laki hai maitin ako sunuan wasiat kekal. Nuan eno i inek inakan naikam palsaife 2 Petrus nu ela mese talante ela boes. Ai malakit yustake bata nu maski onane atuni ng fau of natuina kulu amuel nane sin monin lemoet nono na plenat sin masin moet ofan moe atuni ng fau antek amleut neulalan amneot leusteno anfenani babi manegat alaki faijes bisil panok inmone nefanus an matoe sin matoes lei na ubon an bimak tutalasi bisilpa nen hanaf nak nefanus neno inaw maninutua nok insobasin malasi amneot kaon fanane natuin nefanus anao ma antof sin lele natuin inahin kalau in lele kamatofafa of alekanan senat kan moni fanok alekot bisilpa leka inen hanaf le antek nan inmone in kanatena fa hanaf inamoe ay natep babe numanekat alaki muni lei leka hiten hanaf nakotuaf pian so leko hitaife tiki tenap alekot hanaf lei natep ay namoe nakoneno unu fai unu leka muni lei anmu i tuaf lenem manamoe tok nino sin pake sulak nino henami pules maliatas neusin monin kun sinabeo alekanan lasi amneot manami sin makat pakpinan sin kananoina fatoslani henahin ama isneno inlumin sin monin nahinu noklasi moel sin taos moet anbeo nakolalan amneot malalan honis ama usneno kanlumi famonit onlenane mafefa ne Petrus nanete insulat inamnauba tomabeti uisneno henati sin panat sin monin nako alekanan kulu moel alekanan hanaf lehitat nen somak hitai jeleklek hanaf lei namnono noksulat nino inesan aikaha tuaf leneki hanaf lei intaus moet onlesa henati hitapini nuina alekot somak hitat makoe at bisu isulak nino matek tak loken alekanan buat tok nino sin amin ay malakit atonen amo isteno amtuntaku haimunim heminapamani alanatuin holalan amin baby naman ay katalaki na kamnikin hem like subscribe o kati ambati nuwa ni niuhi ambiansin amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.